khona la ngisuke ngikhuluma nabantu ngocingo nakho bengifonela futhi. Hayi Diyana nomadombolo. Nami ngizocela ukuthi lapho uyilokhunyana ku-WhatsApp ukuze ngizoyithola lezi ngoma ngiyilalele nami ku-WhatsApp. Nami lokho bengumashobona. Singayi kuyokhuphula ku Spotify na YouTube. Sengiyaphuma nje apha amaduyazo sengiyaphuma ngisemsebenzini vele mina. Okay, mari maduyazo ngari kwe. Mhlawumbe umuntu makuthi asangenanga egroup longenani mhlawumbe angavele lapha kolokhunyana kuma MP3 lapha oyidownloada khona oyibuka khona. Hayi sesiyolala Ayithuthile ingoma Angithi phela lezi malokhunyana lawa abanye ama stream lawa amanye lawa maduyaza ngizokuaccepta usikhovo usebhiziness call lapha. Usikhovo usebhiziness call maduyaza ngicela ungalokhuzi ngizokuaccepta mameqede. Diyana kanjani? Bhuti omdala hayi ngeke ayika. Ayangiyazi lento le. Ngitshelile Diyana. Diyana ngitshelile kathi uzameni ngomsebenzi. Umqashe amadoda nimfaka emsebenzini. Hayi kafesa ayilutho we. Jumgodini bafowethu. Uthini yena walimbuza? Uyabophana kulezi insuku akabuzeki. Uthumele police station. Sesiyoboshwa masiboshwa phela sona amagwala ngeke phela sikuthulele lo doti lo. Lo doti nje ngeke sikuthulele. Mebopha la stop ngeke. Ngeke nimqashe phela amadoda. Mfakene emsebenzini. Hayi bafowethu nami ngiyakusho lokho lokhuzana sizoyikhumula lokho bafowethu. Angeke simsabe sonke akasazi inqunu sonke amadoda. Akhona amadoda awazi inqunu hayi sonke. Kunjalo. Akaze simsandele location. Hayi. Asikaze simbize bisithi akaze santhini. Hayibo. Ikhona enye inkabi yami. Esayidini lakhe ithe kimi hayi kwesomnyama inkabi yami. Hayi mhlambe khona ngiyalibhambe esadlaliza mhlambe khona eseza ke silile. Ingoma ezu-19 zibhede zonke ayikho neyodwa nje ngcono. Ngithi ke mina mhlawumbe lokho kuzoba ngcono ekwavele waba into esishiphi sodwa ke le. Hayibo ushipile uzubhontshisi. Ngcono nobhontshisi ngeke azi ukhensile webhuti. Ngcono. Hayi kubona bhontshisi lo kube ishebo. Hayi ngokubuya isishebo ubhontshisi ubungcono budleka nophuthu. Hayi lokho. Hayi ngeke lutho. Hayi kwalento le. Abaqeje ngokufana impela benonjoko. Ngihanganyela lokhozi. Niyankanka niyavimba. Angisahlekile kanje angisahlekile ngithi yona ntate siyilindiye sisatshiswa ngayo lekuthiwa hey uzokhipha. Yebo. Hey. Yaza ngidlile khani kuvuleka inhliziyo manje benimincile. Bengisafastile. Lutho bafo uthusa ubala nje. No, satshiswa ngapi? Ngoba mina bengingalalele ngenzonto. Yabona le ethi ngena kulayini ibika la khona. Beligcwalisa umoya esiswini. Sengithuzana ubala. Sesiqephe esincane. Hayi. Kodwa noma kunjalo bhuti mina ngibonile mina ukuthi ayikho ingoma la. Hey, indaba efihle lo ngibotha ayikho ingoma la mina. Ngibonile ngathi utshelile Diyana ngathi la sizotshelwa ngendaba zabantu ukuthi banwathi kudinga amahawu ufaka imvunulo kuphela ingoma dololo. Ulayini lokhulunywa ngayo kuye police station awukho umuntu. Ngena kulayini police station. Izikhova ezimehlabubu. Eshel mapem. Khamba kahle wensizwa. Niyawazi amanqampunqampu. Hayi ukuthenga kusiyona manqampunqampu lawa. Amanqampunqampu. Bese ngithukile phela lokho kuthiwa ngena kulayini ngithi hey kanti amanqampunqampu. Basifaka kulayini, bese basifaka kulayini ngempela manje. Madoda. Ku-live wabo, ngeke ngena ku-live wabo ngapho. Kodwa ngase ngibatshela bese bengikhipha. Vela manjalo kabafuni ukutshelwa inkikho labo likhipha nje ngoba bafuna ukutshelwa. Ngabuza ingoma ye-17 minutes ngathi hey, uphu 17 minutes akele ngibhekise ngase ngisolo kwathiwa hayi lokwathi lolu ugwele ko-rock lapha. But you're out.
bathi hayi befuna ukususa ukukhuluma befuna ukususa ukukhuluma Mina ngicabanga ukuthi masethi simhlanganyela nokhozi kanti ubani ingane yokhozi. Kade usho yena futhi ukhozi ingane. Hayi lapho bafowethu uyadidisa ufuna kube ngathi abazwani benalesilenda sakhe. Uyadidisa. Badla amashankura leyo nje awasinakena nje kuphela njengoba abantu aba-139 abala bafowethu owadla kuqashwa khona kamtshele mande yavukele khona. Okunye abantu bangakhohlwa kunephathi ukhona uMaduyaza la nama-account if ufuna ukufaka i-account uzoyibhala phansi la ufake imali uma ungayi kunephathi namhlanje location secret location madoda ngeke singaze kufika amaphoyisa sohole sonke bafowethu ofisa ukuza ephathini makangi-inboxe ngale ngimsendele i-location namhlanje ziyawa iqala ngo-6 o'clock lento yethu 6 o'clock yaqala kuba mnandi sobe si-live ngo-6 until ngo-6 ekuseni so ngena live ngo-6 until ngo-6 ekuseni Maduyaza Wesikhova ungakhohlwa ukuthi uma beku-inbox umuntu aku-inboxe nemali sithi 100 rand kuyagcina 300 laba bangakhona ukuyisenda if bayiphethe ngesandla oza if uyeza uze iphethe ngesandla u100 rand ngena ngawe egate mawuza nomuntu wakho uyamphathela 100 rand 100 rand bafowethu namhlanje ama-Red Nation aseGoli akhona awalali akulalwa namhlanje akulalwa sanibonani ma-Red Nation ngiyabingelela ngiyasithanda isibindi senu siyacelebrate ukuthi ukuba ugejingoma yeyi ngiyasithanda isibindi senu ngiyathanda indlela esizethemba ngayo selokhu ngathatha lento kuyaphileka kumnandi Akukho bungozi la. Bawuthatha isikhova bungozi. Akunabungozi ngempela sengivile zinhlamba ngiyaposta ngithola izinhlamba kunamsebenzi yabona ke manje ngiyotalapha kuyobancane indawo Uzoboshwe maphumede uzoboshwe akekho ozongibopha ngishilo ngathi sekuthiwa kunomkhwanazi bobiza umkhwanazi eze ngala ezongibulala Awu hey wamangolosi uma ngabe ufuna i-location ngicela u-inbox usikhova uzokunika i-location if uza unayo futhi nemali kunjalo nje bafowethu njengoba kade ngiphumela osiqiniseko kade bengibonisa bathenga utshwala lapha inyama sebeyithengile baqedile so bebengibuza ukuthi bethenge buphi utshwala njani so bafowethu lento i-on iyenzeka namhlanje ziyabuya kumnandi si-celebrate uSminoff indebe yakhe so celebrate indebe kaMthandeni si-celebrate ubani bathi ngibalo ubhuti lo ubhontshisi ukuthi ugeje ingoma ziningi nje si-celebrate nje namhlanje ngcono nayo le yabhontshisa ingoma la mhlawumbe ibingabe yithi ubhontshisa angiyazi le kabhontshisi hayi bengangcono wona ubhontshisi nami ngiyawuza ubhontshisi awungcono hayi Wasikhoma ngeke awulalela ngubhontshisi ungcono uRonaldo uphume eceleni uRonaldo uphume eceleni Wesikhova angithi ngiphuma ku-live manje bekungene uRed Bull uyabingelela ngithi we-Red Bull kunjani uthi hayi uyabona izwe limnyama ngithi limnyama kuphi ilanga linjena yini uzenza inhlekisa ngiyabonga ukuthi uyazethemba noma sekubhedile lokhu uomelele kuleyo ndawo kodwa akunendaba Maduyaza lapha kuma-comment kuno-man ocela ungibhalele i-account number or onayo la ngibhalele i-account number ayibhale kuma-comment bathanda ukuthumela bethumela ile kasikhova kumele ngilandile entuzana futhi ya ufuna ukuyibhala bafowethu unayo ngithi ifake ngoba unayo Maduyaza ifake right yabona kodwa bafowethu enye into ebulala abaculi yilo le ukuthi yabona nje lo mfongo begeje ingoma kanje sebezomdefenda-ke bemdefende belokhu befaka ama-views bevela ama-views ukuthi kanti kodwa bayabona nabo enhlizweni zabo bayazi bafowethu ugejile le ingoma eziwu-19 ingoma eziwu-19 iyodwa izingcono nayo ayikho nkulu yile nahamba kuyo nale ntombazane uSiphe lembongolo ngize nje iphume eceleni yiyo lo layini lo ngathi ufuna ukuncenga mawuqala
Kodwa nje lonke lento. Amanqaphu layini. Westays Kwayona nampela ngizwile ethi ayikho lento le. Ngiyayibona le ndaba yabo olayini wawashini lo abangawuqinisanga. hayi Uphu 17 minutes. Uphu 17 minutes. Yebo ubuzo uzoboshwa. Ushintshe yonke into. Uthi uzoboshwa ungobuzi. Ubuzo 17 minutes. Bafowethu into engizoyenza njengamanje ngizofonela uThibela ngimbuze ukuthi uphu le track ini 17 Ucheck 9. Ucheck 9 17 minutes. uphi kathi Khuba. Yile ndadlala ngane kodwa uma account number abafisa ukusilekelela besinikeze nje 100 rand noma u50 rand bezame befake nje lapho singama Red Nation so besihlangene sibaningi bafethu siyacela sifuna ukuyothenga inyama sithenga odrink sihlale la kube mnandi bafethu siyacela ubusuku bude sicela nje u50 rand noma u100 rand nayi account number lapha uyibhalile Wesikhoba. Yebo Lapha enobamba khona le bribe bafowethu ngiyacela ukuthi nifihle indawo ngoba nizobona amaphoyisa efika lapha. Kungcono bayikho ethi siveza ngale office ukuya akam inbox uzomsendela ilocation. Ngizobona amaphoyisa ezonibopha lapha. Okay bafowethu kancane ungaphazamisi weboya benyathi mawufuna ukwenza ukhayisende bafo uvumelekile ufuna ukufaka imali ongekayo futhi uvumelekile ikhona account number sikhona imoto ngihlala eduze la siyakhona kuhlala eduze kwemall ofuna ukwenza nje ikhayisende bafowethu bazolobe bayabhala ama account number la le ndawo siyakhona nemall ngicela ningiphindele account number na account number I-account number i-account number ithi Mr S Mhlongo 13 ithi Mr S Mhlongo 1384657 ngomagumede ungcono uyipaste la kwelokhunjaneni yakho kuyiwall yakho ukuze kuzoba lula abantu bayibone khona. bafowethu zikudideti kwenzakalani Wesikhoba ngisathi ngiyasho ukuthi kube kuyangathi nje mfethu ngabe siyayiphusha. Hayi zikude kakhulu hayi. Umfoka bani ikepisi leli? Ngimela Umshado bophela lapho. Sizobuza bafowethu. Mina ukubakuya ngami yabona le track le yani impela lethi mfoka bayikapisi leyo bengayikhipha nangonyaka oza ikhiphe nje ibe yodwa. Usho kahle sinika imiliyoni yayo yodwa nje sinika imiliyoni la ngoma. Esijahile la ngoma akusalunga. La ngoma ifuneka ungena kwi-album le ngoma ifuneka kanti ngahamba yodwa. Bafowethu kumele sitshele uMax ukuthi hey Max phuma la wakhe khona ufunwa akafakwanga esibongweni nanti yana-ke i-account number abafaka umhlaka 1 i-account number nansi yaphansi laphayana. Bambizanga ey'bondlongweni bakithi ephapha kangaka baqale bamphika bathi abamazi Max bamtshengisa nasey'ngomeni kuthiwa abamazi uMax.